Pemirsa pandemi COVID-19 sanes sayang limak, pemekas sering kota Denpasar, ngawinang makudang-kudang genah wisata katutup oleh pemerintah. Perindikan inucap kemargiang pindah ke usaha makin penglalah COVID-19. Sesampun penutupan makudang-kudang genah wisata, genah umum mewah pantai, sani mangkin makudang-kudang genah jogging track ring wewidangan kota Denpasar taler ketutup, minakadi genah jogging track ring wewidangan desa wisata Kesiman Kertelango. Genah olahraga miwa genah refreshing puniki, sampun metutup ngawit raina soma, tanggal kalidas April kali tali kalidasa nilintang. Perindikan inucap, kemargiang pindah ke usaha nambakin pengelala COVID-19. Penutupan jogging track puniki kemargiang oleh Dinas Pariwisata miwa suang-suang desa adat ngantos gala sani durung Preside Kejantenang. Setios jogging track desa wisata Kesiman Kertelango, penutupan taler kemargiang ring jogging track Subak Kerdung Pedungan Denpasar. Penutupan inucap kemargiang selami pandemi COVID-19. Kapiang krama anut ring larangan sani kodar oleh pemerintah. Sukma miwa Juliana